Sangmal Testile, welcome back to my channel. Trinity Maniwa. Damsalale. Okay. Ma Tulama Chelsea, shorter celebration. Okay, then Chilo to them there. Chilo. Chilo, your mother. Allah. 남사라디 남가 아주 내 죽으라고 야래 인상 제 남사라리랑 오늘 심바키부터 빼도 심바키부 쳤어야죠. 네, 케이블 가트. 나 간장님 주문이야. 씨. 닝제 드링. 술라한라 링는 뭐지? 선물은 뭐지? 페샤. 자가야 보라서. 생이어서 이 남길 가기 싫어. 나는 뒤에서 기 남길 가기. 남길 프레기 가기 소샤라. 아직 마음도 술라한 마트니. 스포츠로 시도돼서 올라가자라. 오케이. 링고. 이래 마주나 저기 오래. 네. 바로
잘 중독이.陪了就给我走了那种累人差不多。过年去了。네, 네, 파리 샤모. 이마, 뜨거다. 뜨거다. 와, 따뜻할 스나르. 쌤. 닝저. 꼭 비실래리도다. 남사람하다. 생이기들을 속으로 쉬어야 돼. 속 브레이션을 쉬어. 생이 댄시를 댄시기 다 미망고를 지으라 상어 정도 진짜 드링. 진짜 나오는 당시에 나와서 남길로表대르시요. 그럼 잠시만 레인스 미치고 싶어. 얹으면 얹으란다. 야, 잠시만. 네? Çağa gelişti adam sana. çağa ne zaman ra? Yeah, get like engage in there. Get like lock camera. Yeah, 1, 2, 3. Engage in there. 아직 겔라 됐어. 겔라 남는데 생이치도 처리치도 면도카 면도카에 생이 언스트네 공 드네 페이랑 언스트 네 지금 나로를 본 데코레이션 줘도시나. 근데 내가 정말 이게 생이 왜 끼치도 맛있어서 생각다. 데코레이션 보셔야 돼. 보셔야 돼. 이스라엘 신체도시. 얘기 위버 상만 몰람 겹 생이 될라 남균이 될라. एकदम खुसी अरे दुईजनाले एउटा गर्न सुखान बाइक नेपाली होला भन्ने भने कुरा गर्ने भए मन पायो माको रामचन्द्र ये मतलब मेरो नाम गेट नाम होला गेट नाम काफी मात्र इन नाम पे मरता वे टेंपल से दिना दुए मरता
吧？有往上街过来的，上街不有往那些不是吧？然后呢，这个的是吧？你说，越去temple site 是吧？你那越好的，往上面街，那这这妈妈怎么的，是吧？这妈妈怎么的？那就越这样样，那你绝对肯定就这些，是吧？按经济，근데 이제 수마다 보면 제가 이제 근데 야채나 사러 아니 근데 야채나 사러 야채보다 근데 나라지 이 수분을 봐줘야 돼. 봐 됐을 때네. 그래서 다 간다 하다 세번 남제 미주절 먼저 이 대셔야 돼. 이 손이라. 하다 세번 남제 손이라. 근데 이 야채는 그다음에 세번에 이제 이순도 혼자 뒤통수 땅에 대대 혼자 숨는다. 그나 남달 땅에다 하다 세우고요. 생이 쉬는 영설 마플라지 마녀나 생 장못 냄새랑 아주 꽃 로케요 말아. 오. 맨들아. 장모셨어. 남시 배친셨어. 당신 오라는데 내 시대대 야, 어떻게 해야 되지? 내가 It must say it's too difficult to go back 30 years back. So, especially some of you know me. For them, I say it's very happy occasion to see you all again. Those who haven't seen me, of course, maybe say I haven't been in class with you or outside the field. But I always think all you as a part of you guys. So I always respect and love Namgyal students, whether it's X or still going on or yet to come. So with this, I stop because we have to wake up tomorrow early for the great occasion. उहाँकै पाइलामा खुट्टा टेकेर अहिले म नामगेल स्कुलमा काम गर्दैछु। उहाँले देखाएको बाटोमा म छु र म अझ मेरो आफ्नो क्षमताले योग्यताले भ्याएसम्म अगाडि बढेको छु। शब्दावतासीलाई भेट्ने मौका पाएँ। उहाँ 89 मा नामगेल स्कुलमा जाँदाखेरि फेमस स्पोर्ट्स टिचर
नामग्याल स्कुलले पहलका मताएको केदेखि हो उहाँलाई त्यो श्रेय जान्छ। मिस छिमेला यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ धेरै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। स्कुलमा हामी टिमवर्कको रूपमा काम पनि गऱ्यौँ। स्वर्गीय बन्धु पुञ्चोला मेरो चाहिँ आदरणीय, उहाँले मलाई धेरै माया पनि गर्नुभयो। परम पूज्य दलाई लामाज्यूको पहिलो दर्शन 1996 मा मलाई अगाडि राखेर पर्सनल इन्ट्रोडक्सन दिएको म अहिले पनि सम्झन्छु। उहाँप्रति म धेरै श्रद्धा गर्छु र मैले कहिलेकाहीँ यस्तो भन्ठान्छु, म तिब्बती समुदायमा कसरी यो विश्वास जित्न सकेँ मलाई थाहा छैन। म यो इमान्दारिता तपाईँहरूको विश्वासलाई अलिकति पनि कमजोर हुन दिने छैन। यसलाई म कन्टिन्यू गर्नेछु र मैले आफ्नो योग्यता क्षमता बुद्धिले भ्याएसम्म नामग्याल स्कुलको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि काम गर्नेछु र सर सामुदेललाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो टिमलाई, यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबैलाई टिमलाई पहिलो कुरा त दिल्ली नै आउन गाह्रो छ। म कहाँ कहाँ अल्मलिन्छु, समातेर ल्याउनु भयो। धर्मशालामा झन् गाह्रो थियो, त्यहाँबाट पनि सँगै नछोडिकन यहाँसम्म ल्याउनु भयो। बस्ने ठाउँ व्यवस्था गरिदिनु भएको छ र भोलि दर्शन गर्न पाउने एउटा सौभाग्यशाली नेपाली आफूलाई ठानेको छु। मभन्दा भाग्यमानी सायद अरू कमै होला, किनभने एउटा साधारण गाउँमा किसानको छोरो जन्मिएर नामग्याल स्कुलमा प्रवेश गरेँ र 3 पल्ट यो सौभाग्य भोलि मैले पाउँदैछु। र सर ज्ञानबहादुर सर मलाई इन्करेज गरेर यहाँसम्म ल्याउने मेरो साथी, म र उहाँ कस्तो भयो भने यो मौका है, यो हाम्रो लागि भाग्यको कुरा है भनेर हामीले सुरुदेखि सम्झिँदै सर जानुभएको स्कुलमा एक दिन ज्ञानबहादुर सरले सरलाई भन्नु भएन, भन्नुभयो उहाँहरू बिजी हुनुहुन्छ, म कुनै बेला भन्नुला भनेर मैले तासिलालाई फोन गरेँ र उहाँले यो सबै मिलाइदिनु भयो। सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ। अब भोलिको दिन मेरो लागि अझ सौभाग्यशाली दिन हुनेछ। म त्यो दिनको प्रतीक्षामा, तुलसीको प्रतीक्षामा छु र म सुन्दैछु। म गौरवशाली यस कारण पनि छु, यो सबैले मलाई माया गरेर, हामीलाई माया गरेर कता हो भिआइपी भन्ने ठाउँमा राखिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। म escala. Olha a cultura.
와, 땡큐. 승진한 거. higher level.